Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, sedikit mu'idah dari ulung tuan tentang getanya sangat terbutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba uro kiamat. Uro kiamatnya lum pegah le bacu adalah uro yang sangat pedih, di mana tanahnya mendung balik kepada bumi Perak, laut mandum, gunung yang mandum gahancurkan dan akan jet ke Perak, bangkit getanya bacut-bacut isinan munyorho urang yang getren daripada alien, munyorho urang bro itu biat daripada mon berhut sidro-sidro udip manusia watayan support wata jawang kaitamang dalam tubuh dulah mata urawa yang paling suum 70 kali lipat daripada mata urawa ino idunya. Bantang yang wata mata urawa tutung rat-hat ule bertuh tapi kira itu biar pada haikon utak yang ke hotelnya kita sangat membutuhkan syafaat tajak ubina Nabi bandum gepelih drawa gekun bak kamu nafsi yang nasayang sit bak hotelnya janjungan alam Muhammad Nabi. Jadi long kena pegah hilai dah urang yang merempak syafaat singoh uru akhirat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boh golongan apabila lagi kita lakukan salah satu daripada 4 niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gebantu kita singa uru akhirat. Pertama, man hafidha arba'ina hadisan kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa kana rafiqi fil jannah. Si berangkasa itim hafad dan ditim amalkan 20 buah hadis yang na lamatan arba'in na lahlun nganji singa huru akhirat yang bisyafaat keji dan lunyo jid kengan akrab di dalam syurga 20 buah hadis. Lagi contoh hadis marra'a mungkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisane la darara wala dirara. Lagi contoh ma yaribuka ila ma la yaribuka yang hadis-hadis lagi yang tafai alihnya lagi kita tak amalkan beek bam 20 boh yan munyo tak amalkan bam 20 boh hadisnya nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebi syafaat kita yo singa uru akhirat dan kita yo ngon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Tungku punya 20 boh hadis bele 20 boh hadis yo pun ke mulih boh hadis tan pun hendak kita yang pinyo nyan punya 20 buah hadis punya terfikir untuk tapai. Kakak pilih jalan yang kedua. Jalan yang kedua iaitu man anfaqa li talibil ilmi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa kana rafiqi fil jannah. Si berangkasa binafakah kepada penuntut ilmu anak iku, saudara iku, jiran iku. Itim tanggung nafakah kepada penuntut ilmu hana mucihle walaupun pun dirham walaupun 50 ribu nak tajuk sedekah bacut kepada penuntut ilmu itu pun dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba uru akhirat dan getayo jid kengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana peng lun tungku kadang-kadang belum belo campli hanangan belo sira belo kopi hanangan belo saka bele tu duduk keji kadang liung blok kopi hanangan blok kok muda karampi hana pokun peng untuk tajuk pokun ke anak pendidikan tapi buta tu pu anak pendidikannya anak yang tuntut ilmunya sangat mulia di sisi Allah dilewat mentang bak kuburan anak miatnya nyan urang lam kuburan mandum pre yang tu kubu nyan ban kelebihan anak penuntut ilmu hana peng tungku hana kak pilih jalan yang kelihaya yaitu yang ketiga mana qara'a suratal ikhlasi ba'da salatil khamsi 11 marratan kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa kana rafiqi fil jannah. Si berangkasa item kun surat ikhlas tiap le sembahyang si belah ke nyan berjawab
le nabi singa uro akhirat gebi le nabi syafaat singa uro akhirat ke getanyo dan tanyo je ke ngan nabi singa dalam syurga han si tengku ham rempok baca kamonyo urang super sibuk susah han senang-senang gasian hang kaya-kaya han trok-trok sibuk harda-harda bekle menuk bacayan mu astagfirullah ham rempok keun ka pilih jalan yang kepet iaitu mana jalasa fi majalisil ilmi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa kana rafiqi fil jannah. Si burang kaso item duduk dalam majlis ilmiah walaupun seminggu 3 mentang itu pun singa uro akhirat lun yang bi syafaat keji dan lun jet ke nganji singa dalam syurga. Munyo salah sabah daripada pet boh yang kaku terima pegah gimana nak pegah man ya buat alihian pun kun trafai adi alihian pun kun legi tanyo tapi nafkah kan mi buat nyampi surah ikhlas pi ham rumpok baca hana tak orang pegah namun yang pet bohnya na terlakukan legi tanyo salah sabah daripada yang pet beryakin yakin bak tak buat na harap pahala sehingga hari akhirat Allah nabi wallahu ma'azanil abdi Allah beserta dan hamba bacut lum pegah awai nan sirau rinang gedengar-dengar leu rinang nyan ane ge na mempenyakit penyakit kurap mukude turijo kabrat tatap penyakit cuman na gedengar-dengar legat nyan pulih ngan iya rahro urang perang sabi yan cuman gak minta urang perang sabi pihana bawa tengan kebetulan iwo 7 draw urang baru moh gat nyan urang 7 draw yan pencuri 7 hana gede pulih gat nyan yang bahwa yan pencuri 7 kake ikut leu renganyo kamu kadu kamu mau perang sabi nabi khauri bacut kake gutagon je khauri gebi ju irah ro rengan gebi kana ke yakin ke pulih penyakit anak ke dua beleleh yan truk lom penjadi 7 yan ya rompok siro orang kaya ka gede puah na gede biet kadu ilom iwo lam bar mahuri nang yan watewo bar mahuri nang yan pegah lam kamu mau perang sabi nyok kada nabi bu bacut muyo berakan pu keun hana kesia mana te gebi kali nyo bagah-bagah pu yang na kelebihan mandung kepuduk watu hurang perang sabian itu yang le urang yang mutulitnya iaitu penjuri 7 padahal saya wan penjuri 7 ke urang perang sabi hoka ne yang sakit urayan hai kapuleh long bi irah ro urang ro ne padahal ia penjuri 7 teman lantaran yakin kake merempok anak gegak yang pulih lagi semula gebili Allah mudah-mudahan tercok keputusan lagi kita yo yakin buat apa buat insyaallah Allah akan gebi keberkahan akan gebi kesembuhan beryakin menansibat menansibat ibadat nyali kita yo disertai dengan niat yang tulus lagi keun pukun kata filsafat sejaman alhasil balik hasal walhasal balik hasil walhasil cari pasal satu pasal tak ada hasil menyoniat yang god niscaya merempok keberhasilan menyoniat yang bro niscaya merempok malapetaka semoga bujik kebermanfaat enan mantang wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.